Evet, Kırklareli Tarım Hayvancılık Fuarı'nda dış ülkelerden gelen, Balkan coğrafyasından gelen ülkelerin standlarını gezmeye devam ediyoruz. Ukrayna Ticaret Odası standındayız. Tercüman gene yanımızda. Bir hoş geldiniz diyelim hem yayınımıza bize neler söylemek isterler. Добре дошли на Украина в Турция. Какво искате да кажете относно организацията, посрещането и всичко останало тук? Първо, благодаря ви. На български ще говоря, не? Благодаря ви за поканата. Честно, посрещането и самата покана беше повече отколкото сме очаквали даже. İlk önce kendilerine teşekkür ediyorum. Umduğumuzdan çok çok daha güzel karşılandık bu fuarda. Peki bu fuara tanıtımında neyle katılmışlar? Onu merak ediyorum. Bize birazcık Ukrayna Ticaret Odası hakkında da bilgi verebilirler mi? Може ли да ни дадат малко повече информация относно украинската търговия и с какво участват в нашето изложение? Както всички знаят, че по принцип в Украйна е известна с селскостопанската продукция. И ние именно в връзка с това нещо участваме в панаира с такава продукция. Herkesin, bütün dünyanın bildiği gibi Ukrayna bir tarım ülkesi. Aynı zamanda biz tarım ürünlerinden elde eden ürünlerle katılıyoruz. Makarna. Kendilerinin makarna fabrikaları var. Evet. Ukrayna'da tabii ki. Peki Ticaret Odası ile ilgili bir bağı var mı beyefendinin? Buradaki ticaret. Yok. Ukrayna Ticaret Odası ile. Има ли господина връзка с Търговско-промишлена палата Украина? По принцип, да, то всички, нали, членуваме в Търговско-промишлена палата в Украйна, Да. така че Üretici olarak Ukrayna Ticari ve Sanayi Odası'nda da kayıtlıyız. Bu ilk defa gelişleri herhalde Türkiye'ye ya da Kırklareli'ne. Peki Türkiye'deki iş adamlarıyla nasıl bir iletişim, hangi sektörlerde, sade makarna mı? Bu konuda Türk iş adamlarına Ukrayna'da ne söylemek isterler? Във връзка с Украйна, какво бихте казали на всички бизнесмени от Търговско-промишлена палата на Лозенград и какво бихте им препоръчали? независимо, че войната вече продължава повече от 2 години, все пак в Украйна има какво да се търговски обмен между двете държави, като Турция и като Украйна. Her şeye karşı, her ihtimale karşı Ukrayna'da 2 yıldan beri bir savaş olduğunu bütün dünya biliyor. Bunları bir tarafa bırakarak iki ülke arasında ve iş adamlarının arasında iş bakımından, ticaret bakımından bir gelişme var ve devam ediyor. Bunu da daha büyük bir hacim ulaşmaya uğraşıyoruz birlikte. Peki beyefendiyi de tanıyalım birazcık. Нека да се запознаем и с господина малко. Моето име е Владимир Коготовски. Аз от украинска страна. Много благодаря, че има възможност да представи в Турция с украинска и българска страна в Турция. Мерси. Kendi beyefendi Ukrayna'dan geliyor. Bulgar tarafınla Ukrayna'yı birlikte olup bu fuara katılmak için katıldığımdan çok memnunum ve gurur duyuyorum bizi davet ettiklerinden dolayı. Peki misafirperverlik nasıl? Kırklareli'ni nasıl bulmuşlar? Herhalde 2 gece kaldılar burada. Öyle bir yani coğrafyayı nasıl görmüşler, insanları nasıl görmüşler? Kısaca onu da merak ediyorum. Bu arada bu savaştan bizim de üzgün olduğumuzu dile getirirsek bir an önce barış olmasını istiyoruz. Onu da dile getirirsek ben kendi adıma sevinirim. Сега, първо искам да ги питам как виждат организацията, доволни ли са от гостоприемството. В същото време аз от свое име съм много натъжен и от обстановката, която е в Украйна, от войната, която се води там. Още веднъж повтарям, благодаря, че ни поканихте и ни посрещнахте на още веднъж на по-високо ниво, отколкото сме очаквали даже.
И надявам се, това няма да е последната среща и в скоро време, не само в Кърклерали, и в други градове на Турция. И все пак и двете държави имат едно общо черноморски басейн, който не разделя двете dържavi, а ги sbližava помежду си. Misafirperverleri çok güzel. Aynı zamanda unutmayalım ki Ukrayna'da, Türkiye'de, Karadeniz sahilinde ikisi birbirine bağlıyor. Bu davetiyeden çok memnunuz. Umarım ki birinci ve sonu olmayacak. Bunun devamı da olacak ve her vakit davet ettiklerinde memnuniyetle katılmayı düşünüyoruz. Burada makarnaları da görüyoruz. Ukrayna bir tarım ülkesi dedik. Bu makarna firması hakkında da kısa bilgi alabilir miyiz? Üretim kapasitesi ne kadar ihraç ediyorlar? Kısaca fabrika hakkında bize bilgi verirler mi? Може ли да ни дадат информация относно фабриката, относно капацитета на фабриката и какви разновидности има? Първо, фабриката, капацитета общо е около 200-250 тона. Тук в проспекта показани трите вида, основни трите вида продукции, в зависимост там твърда пшеница, мека пшеница и с добавено яйце добавки. Това са основните ни продукции, с които ние се занимаваме. Първото е излизане на международния пазар и затова започнахме с Турция, като Турция е известна със своите логистични мощности и висок търговски kapasite и опит. Fabrika kendimizin. Fabrikada normalde 5-6 kişi çalışıyor. 3 tane ana ürün üretiyoruz. Yumuşak buğday, daha sert buğday ve yumurta katkılı makarna üretiyoruz. Şu ana kadar sadece iç pazar